Kinoyalam Kisunjuk Meghalaya SSA Schools Association MASSA ba Aristotle Rambai AMSSA SATA ba Peter Ternyang ba du President All Meghalaya 4th Teachers Association Garo Hills Unit Tangsrangke Sangma Kilayakran Sani ba du Commissioner and Secretary Education Department Shri Vijay Kumar Menteri Halor Kalawai jongki Nonghikai Haki Skul SSA Uba Aristotle Rambai ula batai syai yaki jinit ki jinat ki baka Sorkar kala thumu pan pentrekam hakabaya day baka jing penyad yaki Skul SSA ki ba baro shikata ki don hakikiti jong ki beri shimet ki balang bat ki seng ba pher Hado arspa khandai phu pratali ki Skul SSA ki bamday hakti jong ka Sorkar ki nong penyad ki la menjur ban ID no yaka jing penyad haka Sorkar Kumju ru yaki tulop jong kinong hikai hakini ki Skul enbei daka Sorkar bat en siu bet cheki bank account jong ki. Yakini ki rai en pen scam haka cabinet hadien ka sin shong dorbar senrai ka banwan layat ho. Kinong hikai SSA kila penpau yaka jinghun halor kini ki rai bala menjur hakani ka jingalang ka balalong haka arpuh nyau tarik nailar. Oh, yang kepada ini pada tu komentar last week nilai apa ni kendo yang director jongka diesel di mentar nilai keren hier tu komentar pada kalian jongki nak kalian jong commissioner secretary ila pentip pada kalian jong department kalau extend ya Khubor na mentar ban register hantu kemudian hadu benai Oktober di yakini kipna August September Oktober ke tulung ngin yo hikum baju kam dai leng ba to ka apps dikin correct shua ya baro kitu ki error kumbangir pentip hakini dikin diasi di hadin bala de ban correct ya baro ki error kan sedang ban kam to ka maxim as with order granted in school there will be a different agenda kai ka bangi concern kalau yang iki SSA teachers de nakani joint commissioner secretary ila ai assurance ba kanom effect yang ini kan continue hi ban pa ko tulok jungi pumpa kalau menta naka napo ka samagra shiksha abhiyan naka office jong samagra shiksha abhiyan direct saka account jogo haburi ki SMC bate